आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहनबद मरु ओइबा पाउ मणिपुर अमसुंग मणिपुरी सिंगना खुंदाबा अतै मफम सिंगदा ngasi मरैबाक निंगबा सिंगी निसिंग थोरम पांगथोखि मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमै दे मियोय संगा कुनिथोय नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि मियोय निपान लैखिदे आजादी का अमृत महोत्सव के सरुक अमो ओइना ngasi फिट इंडिया फ्रीडम रन पांगथोकनख्रे प्रधानमंत्री ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी हौदोखरे अमसुंग लेबाग अस्ता कोविड-19 दगी नाबा फगलपी सांग सिंथानिंग अन हेंगलक्तुना चादा मरपुदरात्रे दशमिक मरी तरुक यौरे सरकार की फैसिलिटी सिंगदा चाही 19 मथकी मियोय सिंगदा कोविड-19 के वैक्सीन लेबना कापगे कैंपेन लेबाक सिंग बथुंगदा चथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असे कापथोकनबा अमदी अतै मियोय सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड के अकीबे लैरिबना मियामना सेक्शन बगवाटपगी थवंग सिंग तोकपीदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लैबियु तंगाई फदना चथोकलबदि फेस मास्क उपियु फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माई मिट अमदी खुद छातोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड कमई लेनब ई पाउसिंग अमदी मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 0112397804 अमसुंग 1075 नि अदुगा राइजी हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 180034538818 नि हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर अमसुंग मणिपुरी सिंगना खोंदाबा अतै मफम सिंगदा ngasi मरैबाक निंगबा सिंगी नुमित पालन पांगथोखि राज्य सरकार ने सिनमा मपुंग ओइबा थरोमदा ngasi अयु इम्फाल की मोइरांगखुमदा लैबा बीते केंद्रस्किन मोंगफम हिसम याइसम पाता राज्यपाल गंगा प्रसाद अमसुंग मुख्यमंत्री नोंथुमम बिरेन लुसिंगदुना लैकेतुना इकाई खुमनब उतखि तुंगदा इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा थंगाल जनरल की मंदिर दा लुसिंगबा असि मफमदा हैकत लेकत तमदुना इकाई खुमनब उतखि मसिगी मतुंगदा लुसिंगबा सिंगना कंगला उत्रादा लैकलबा मतुंग मफमदुदगी फैदाबुंग हाइना खंगनबा सहित मिनट लैरिबा बीते केंद्रजे पाक तमना खोंगना लाकलबा मतुंगदा मफम अदुदा हैकत लेकत तमखि मणिपुर राइफल्स के कंटिंजेंट गार्ड ऑफ ऑनर अमसुंग जनरल सैल्यूट पीखि इंग्लिशिंग अमगा चनिपन फुद्रा माथोइदा ब्रिटिश का मणिपुर का सोकना किबनिंग तम लांदा लोई थाखरबा मणिपुर अथौबा सिंग निंगसिंग नुंबी अमा राज्यपाल माइखुम हांगदोखि थरोमदा वांगांगबदा राज्यपाल गंगा प्रसाद न हाई मरैबाक निंगबा सिंगी नुमित पांगथोक्तुना राज्य असिगिदमक थवाई कटखरबा थौना फरबा सिंगबु अखोइना निंगसिंगफम थोइ मखोइना कथोखिबा सिंग अदु निंगसिंगबगा लोइनना मांगलोमदा चंगसिनबा होटनगदबनी हम सबों का परम कर्तव्य है कि उन्हें याद करना और उनकी याद में ही श्रद्धा सुमन चढ़ाना और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि उन शहीदों ने जो अपनी कुर्बानी दी है उस कुर्बानी को हमेशा याद करना है और याद करते हुए इस देश को आगे बढ़ाना है थौरम अदुदा सरुक याकिबा मुख्यमंत्री नोंथुमम बिरेन सिंह हाई नुमित असि राज्य असि ओइने यामना सिंगथानिंगा ओइबा नुमित अमनी इंग्लिशिंग अमगा चनिपान मरफुद्रा माथोइदा मतमदुगी सक्ति लेरिबा ब्रिटिश सिंगा थौना फना लान सोकनबदा सरुक याकिबा मियोय कया अंडमान निकोबार के कलापानीदा लोई थाखि मखोय सिंग अदु मरमदम असिदा अमुक हन हलकपा फंखिदे मसक ममिंग खंगहुद्रबा मियोय कया अदुबु निंगसिंगदुना राज्य सरकारना शहीद मिनल मनाक्ता ngasi मेमोरियल स्टोन की माइखुम असे हांगदोकपनी मुख्यमंत्री हाई हौजिक अपुनबा मणिपुर की वाखलोन सागतपगी तंगाई फदबा लै राज्य असदा लैरिबा तोंगान तोंगानबा जाति कांगलुपसिंग अमतनी तोंगान तोंगानबा धर्म अमसु लोन गांगजरबसु अपुनबना पांगलनि हाइबा वाखलोनदा राज्य असि अमत ओइना चाखोटननबा होटनमिनसि हाइना मुख्यमंत्रीना अपील तौरी शांति लेरबदा दा कोई डेवलपमेंट की खोंथांग सरुक यांगसन मंगमी अदुना कोई पुनमंगना हौकिबा सही मरी मखाइदा शांति थम्मगा होनखिबा शांति थम्मगा लाखिबा स्टेज से लेरु मियोय पुनमको कई थागले अदुना लाकदबा मतमदसु सुमाइना शांति होइना लेरकांदा डेवलपमेंट ओनसल लकाना एक अमतोइना पुन्ना चाखोट खोंथांग चनमिनसि पुन्ना हिमिनसि हाइबा मेसेज हे मैम पिजिनिंग न्यू दिल्ली की टिकेन रजन मार्गतंग से मरैबाक निंगबा सिंगी नुमित पालन पांगथोखि थरोमदुदा राज्य उप मुख्यमंत्री युमनाम जॉय कुमार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन अमसुंग हानगी मंत्री एल जयंत कुमार एमएलए न लुसिंगदुना अथौबा सिंगी मफमदा लैकटबगा लोइनना मिनिट अनि तुमिन लेप्तुना इकाई खुमनब उतखि
District Administration Bisnupur nasu thorom masingasi mini secretariat complex ta leiba conference hall da pangthokhi thorom aduda Deputy Commissioner Krishna Kumar SP Hobson Chapam yaw makok thong official singna athoba singi mafam da lai kaitki COVID-19 SOP ngana thobal gi desi office ta leiba conference hall da palan thorom asi pangthokhi jila du gi Deputy Commissioner Rangnamai Rang Pitana lusingduna athoba singi mafam da lai kaitki Senapati ki DRDA conference hall ngasi pangthokhi ba mare bak ning basingi thorom da jila asigi Deputy Commissioner Mahesh Chaudhuri ne lusingduna athoba singi mafam da lai kaitki Sandel da pangthok mare bak ning basing nungsing nimit palanda jila asigi Deputy Commissioner Mayang Lambam Rajkumar lusingduna athoba singi mafam da lai kaitki Jiribam da su pari puri athoba ningsing umna sindona ngasi ningsing kul biodiversity park da mare bak ning basingi nimit palan pangthokhi BJP Manipur Pradesh, Manipur People's Party, MPP, CPI, Manipur State Council, Patriotic Writers Forum Manipur, Manipur Literary and Cultural Forum Assam, Sana Lebak Manipur Haksang Sajel Thangta, Sindam Sanglen Nambol, Joint Students Coordinating Committee, Amas Huye Lalong Manipur Thangta, Cultural Association Nasu Marebak Ning Basingi, Ningsing Thorom Pangthokhi. Tabiriba Power si Akasbani Imphal Dagini. Manipur da hawki bapung kunmai de me samga kunithoi na COVID-19 positive oiki meini pan laiki de positive oibigi sangsa da taranithoi dasming mapanni Raijik Haksel Biban ngasi ni mudawaram thoki ba cherol amada hai punna me lising mari ga subni angka humde test tawbigi manungda mioi samga kunithoi positive oiki bani positive oiki besing adigi manungda Imphal West gi samar phu mari Imphal East gi samni phu manga Bisnupur dagi humpu tara Surasanpur dagi kunthani thoi Thobal dagi kunmari amsu ukhrol dagi tara mapan yauri Laikhidraba mioi sing aduna Bisnupur dagi mari Surasanpur Imphal West kaksing amasung ukhrul dagi mioi amamamni Raijik Haksel loisangna Karkinos Healthcare Private Limited ka affiliate tawba Besonat Cancer Care Foundation na kusamnaduna ngasidagi Modern College Mobile Testing Van Service am hawdokre Mukhyamantri Advisor Health Dr. Sapam Ranjan yaw na pangthokba thorom aduda testing service adu hawdokhibani masida COVID-19 gi RT-PCR test tawba yagani masigi result pung mari gi manungda phangba ngamgani test tawba gi mamal lupa samri yangkhai ni hairi ngasigi thorom aduda Health Director Dr. K. Rajo amasung State Mission Director N. Shyamjai saru yakhi Bara running tamlakpa sa humdra mga surupgi thorom Azati ko Amrit Mahotsav kamari lenana Akasbani Imphal ipaw kangbuna Raijik Art and Culture Vibhag ki sponsorship kaloine na sinba quiz tharong gidamak haujik quiz master da sinajari Tabiriba pumnamakpu ngangom kiran na khurumjari Laibak asina ningtamba sahi humputara mga surukpagi palan thauram Azadi ka Amrit Mahotsav kamari lainana Akasbani Imphal gi ipaw kangbu amasung Rajya ki Art and Culture Department na punna sinjaba quiz program gi ahan wahang hangjari wahang adude karamba matamda Indian National Army INA gi masu ahung gi phiral Manipur da chingkhat khibage The question is When was the tricolor flag of Indian National Army INA hoisted in Manipur? Wahang asiga sumbu paukum aikogi email address airinfalnewsquiz@gmail.com da isagi ming laifam amadi contact number galoina na thabirao. Wahang asiga sumbu paukum ihan hana pibirakpa mioi adubu winner oina khangat chaduna mathangi irai numitki numidang pung 8 makhagi pauda soidana lauthok sagani. Sahi ama chupna chathajagadaba quiz program asigi winner singda thagi oina pangthokpa thoramda prize amadi certificate pijagani. Azati ka Amrit Tharung ke sarakoma oina Bisnupur jila ki Moirangda leiba INA complex ngasi jila asigi Deputy Commissioner Krishna Kumar na Fit India Freedom Run ki marathon amalam thakre Tharom aduda wangang bada Sri Krishna Kumar na hai punsigi panthung ama phangna bhotna bada pungning haksang phana leiba hai basi yamna tangai fade haurak leiba naharol singna haksang phana leina bagi damak Fit India ki campaign da saruk yana basu manu taksin ki Thoromadu Nehru Yuba Kendra Bisnupur na District Administration amasung Art and Culture Department ke khusamna shin bani
CRPF की Manipur Taruk Suba Battalion Sindona Fit India Freedom Run ngasi Lampel Pataleba Unit Headquarters da pangthokre Thorom aduda battalion asi Commandant Muhammad Yusuf Nahai asiguma thorom asina horuk leba naharol singbu masam au phana thamna bahona bada chauna mateng oiragani Assam Rifles Surachapur Battalion Azadi ka Amrit Mahotsav ka mari leinana Fairjol jila gi Santing Village da leba St John School da lecture program ama pangthokre Assam Rifles ki Noni Battalion sindona ngasi Kangpokpi jila da El Hengjol Khuda naharol singda Bharat Ningtam lan ngamai leina film sing yahan bagi thorom ama su pangthokhi Kaksing Police Station da Sub Inspector ODB M Priyadarshini Devi da Kendra Griha Mantri gi Medal for Excellence in Investigation lising ko mathoi pirakpada Kaksing Jila SP Victoria yang komna nungai phongdorakli Durasan Kendra Imphal gi DD News ki stringer akoijam Derajit Masagi anaba amadagi ngasi laikidre ma kitine nabadgi matam sang Imphal gi Siza Hospital layang duna lairakpani mangna laikidabada DD ki Imphal News Unit ki staff ngasi minute ani 2 minute leptan awaba phongdokre Akasbani Imphal thabakti pothakraba program executive oirembi mangpinen gangte ngasi palace compound leba masagi yumda lekhidre mahak ing lising amaga chama panhu tarukta thadok daileki announcer ina sabak sangleki tungda program executive hago kadana matam sangna miyamgi seba tawrongki Akasbani Imphal dagi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Gujarat ki Gandhinagar da video conferencing khotang da National Automobile Scrappage Policy ama Investor Summit hawdokre Tharomada wangang bada Sri Modi na hai matam helab ari bagari sing bagani iba mong da loisina ba thawsil ama puthokpa asi leibak asigi sakhot pagi lambida sing thani iba khongthang amani machine leibak asigi automobile industry da anuba saklon ama purpaga loinena leibak asigi economy phagat hanbada mateng panglagani leibak asta gari sen bagi sang amasung ising nungsit mosen bagi sang hantha hana ba honariba matam masida thawsil asina kanaba kaya piragani Magna hai anoba thawsil asna lupa koti lising tara rongi senpam thada handana mi lising kayada thabak bibi khudong sabe hangat hallagani Sarkar na haidi leibak as ki raija amsu union territory sing da hauju phawda covid ki vaccine dose kodi yankhai manga hen pikre haksel mantralay na hai raija union territory amsung private hospital sing da hauju vaccine dose koti ani lak mapuni thoi leidi masigi mathakta vaccine dose lak yankhai mapal lising tara truk makhata na pinana bahonari Leibak asiko in hauju phawda covid ki vaccine dose koti yankhai ni toi lak mapudra manga hena kaukre hauki bapung konmeri de mi lak yankhai taret lising kuthra matoi hen bada covid ki vaccine kaupki mantralay gi pauna hai haiba matam as de mi lising ni puni thoi chani mapudra manga leina asik nabad gi fagalaki masi tharaga naba fagalap ki sangcha de mapudra 3.3 yaure hauki bapung konmeri de leibak asida covid ki anoba case lising ni phu chama kun thengnaki Positive oibi sangsa da ani 10 soina mari ni haujuk active case lak ahum lising marphu mangarom leiri Meghalaya dangana COVID-19 nagi mi manga lekhi dabgalo inana raija astala asta sikiba masing lising amaga chani sukre mioi samri kunma panona positive oikho thengna ki active case lising mari ga changa kuntrama pan leiri marak asta mioi chahum marphu mathoi laisi asi na phakibagalo inana apono naba phaba masing lising humpu mari chamapan kunithoi sukre Nagaland hauki bapung konme de me marphu no COVID-19 positive okibaga loinana apunba positive oiba masing lising kunipan chama panyakhai manga sukre raija asta hauji active case lising amaga chahum nem putaret leiri me mepuni thoi nawa phakibaga loinana apunba nawa phaba masing lising kuntaruk chama phum doi sukre ngarang mi ani laikhidabaga loinana laiset asidagi sikiba apunba masing samga humudrama pan sukre Loisilakpada COVID-19 dengak thoknaba face mask upa phutaruk lamna leiwa khut chama di mai mit tarutana na thamba haiba asama thong ahum singang na chatpinaba amuka hananing singjari haujik aroibada moroiba pau amuk hana Manipur amasung Manipuri singna khondaba atei mafam singda ngasi mareibak ningba singi ningsing thorom pangthokhi Manipur da hauki bapung kunmei de me changa kunithoi nangna COVID-19 positive oiki meini pan leikhide Azadi ka Amrit Mahotsav ki saruk am oina ngasi Fit India Freedom Run pangthokna kre Pradhan Mantri ngasi video conferencing khotang da National Automobile Scrappage Policy hawdokre amashung leibak asta COVID-19 ning nawa pagalap ki sang singthan nga oin hengalak na chada marpudra 3.3 yaure pauloi jare